Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad mamalingling, mangin, Paborito. mayombo, Paborito. pantal, Paborito. Poblasyon Oeste, Paborito. Tanjat Puguchico, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. S P M Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. S B M Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kaantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. S B M Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. S P M Maambig masanto sa kabasan Pangasinan Dagupan. Wadjalay ray balitan matwa, balitan kalaban nasaray fake news. SBM saray balitan matwa. Ipasabi na say lawas yun kaaro kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Jad technical side, kantabay tayo sa alanlanag at puso ng Madam Cherise, Engineer Nixon Dakal. Agaw lang ng Miyerkules natatang talagagik petsa 11 sila at bulan na Pebrero taon 2026. Asing singer la. Asing singer la. Pigari agaw labat ya bibilangan tayo at atang talagagik. Pebrero 14 sila. Pero sa intiron siyudad na Dagupan, luyag na Pangasinan, tansay House of Representatives, at marmon manlapula ng karuman yung gatsarian kaplasan. Lapot saya tatang tanagagik so inkian diet bilay na say 5-time Speaker of the House ya kabaluyan tayo
puron taga siyudad na Dagupan, puron taga Luyag na Pangasinan. Ya nagmaliw mo't kumon lawari, ya mikadwan taga Pangasinan, ya nagmaliw yung presidente kumon na Pilipinas. But unfortunately, lang tiyatatang tanagagik at aga abindisyonan. And I'm speaking about Manong Jo. Ne walalay schedule at atang tanagagik. Nasay wake and memorial services para kinan Manong Jo. At sa February 11, manlapot sa inagaw, hanggang February 13, Wednesday to Friday, walay nagawan 1 p.m. to 10 p.m. with 7 p.m. Holy Mass, watan subangkay tunatan at chapels 9 and 10 at Heritage Memorial Park, Taguig City. From there, sa agaw na Sabado, February 14, hanggang 15, duway agaw lang bangat itan natatang tanagagik awitan dadya sa bangkay. At Pangasinan, specifically ditan at simbahan na bato, Annunciation of the Lord Paris at Bunuan Gazette, Dagupan City, February 14 tan 15 itan. Tani kayari tutan na petsa, February 14 tan 15, awitan da so bangkay ng Manong Jo Demand at House of Representatives February 16. Kanyan no gabayo na nang for the last time si Manong Jo ditan at simbahan na bato Annunciation of the Lord Paris Lakitan ditan at Bunuan Gazette. Malapot February 14 ianggad 15 at tatang tanagagik Saturday tan Sunday tan. And then February 16, Monday, walay nagawa ya memorial tan necrological service alas 10 na kabuwasan hanggang alas 2:30 ng aram diman at House of Representatives at Batasang Pambansa, Quezon City. Insan February 17 at ipawilda diman subangkay ng Manong Jo at Heritage Memorial Park. And then February 18, si Katutan susama Ingataria Petsa para pangipunpon at kinan Manong Jo. Kabkabat na amin no anto tanno siya pa si Manong Jo at atang tanagagik agauntan. Nagkalalulad saray mamatakkan. Noon to agawan to nan Manong Jo lulagya si Kato at mansisirbi ya House Speaker tan Pangasinan 4th District Representative. Sa ikwandaman lanti for more than 6 decades at sa ibilay ng Manong Jo at wala at public service. Actually, si Katot sa kaimat niya journalist, sa kaya diplomat, sa kaya entrepreneur, sa kaya legislator, Speaker of the House, and si Katot sa kaimat niya global advocate for peace, parad karoonan. Nansirbiya bilang Speaker of the House manlapod 1992 hanggang 1995, insan 1995 hanggang 1998, insan ng 2001 hanggang 2004, insan 2004 hanggang 2007, tan 2007 hanggang 2008. Si Katoso sa may author na sa may Dollar Remittance Program. Dollar Remittance Program tan sa may Basis Conversion and Development Act, sa may Build, Operate, Transfer Law, tan Philippine Economic Zone Act, tan sa may New Central Bank Act. Si kararayaman so landmark legislation. Yagawan to ng Speaker Jo, ng Manong Jo, that transform the Philippine economy, strengthen democratic institutions, and uplifted the millions of Filipino families, including overseas workers.
Tanon ugawak niya tatang tanagagi kay dakulmot. So inbakinan manong Jo at biktao nagkalalula jad Middle East. Sa ikwandalante, si Speaker Joe was a pillar of public service. Iya sa leadership tuya tan sa dedikasyon to at ang itar na samay ang itilak na samay lasting mark ya tatawagan da. At liwalabat lang jad siyudad tayo nagupan. Anong nangyumat na turagawan da jad siyudad na nagupan. Jad luyag tayo Pangasinan. Nuwag ta jad intiron bansa tayo Pilipinas. Ya satan so pigay taon-ton in panserbi at gobyerno at anong tayo man so strong, mabiskag yung commitment to the democratic institutions, legislative excellence para da pankabigan na saray Pilipino. Kapigan lambangat iman at nang selebraya na mika 88 mika 80 siyam kang kukumon ya kumplian nyo to ya lately labat pero nan karaman lang ti maarman niya balita na si pamilya ya si Manong Jo at Andilad Bilay sa gililingwanan na February 14, 15 ditan at bunuan kasat at may simbahan ditan awit tanda dita man stay dita na doy agaw at magsimbahan na bato so bangkay nan Manong Jo. Again, our condolences to the family kay Congresswoman Manay Gina, kay former Congressman Tof de Venecia and the rest of the members of the family. Jabalot at House of Representatives sa tatang talagagik, Jad House of Representatives tuluyan na pong pinatay. Tuluyan na pong pinatay yung impeachment complaint laban po sa Pangulong BBM. Kanyan at butos siya pigaraman 200 plus at tatang tanagagik So, sa kwandaman lanti, di malanlad plenary session. So, that's the final answer na sa House of Representatives. At satan niya insagap dan impeachment complaint laban at kinan Presidente Bongbong Marcos Jr. Natan, kumusta la kasi iramay kini? Ang insagap na impeachment, anto kasilik na anda, maarman kasi ira o may sakay malikat? Siya pa kasi malikat at sikara. Tansyo pa kasi sumaurmanad si Kara. Bantayan tipay so video at atong tanagagik ta ang ibus ngaw na sarilik na andamot iraramay walad makabayan black si Karamat so ang isagap nasata na impeachment complaint laban at kinan Presidente Bongbong Marcos niya dengalan tayo so rason da at atong tanagagik no akin ta insagap datan so, impeachment complaint laban at kinan PBBM. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, bumuboto ang kabataan ng no sa House Resolution number 746 na nagpapanukalang ibasura ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa inindorsong impeachment complaint na kinatawang ito, matapos ang pag-aaral ng hawak nating ebidensya, may 3 acts na nakita tayong pagtataksil sa tiwala ng publiko. Una, ang pagbuo at pagpapatupad ng iskema ng korupsyon sa anyo ng BBM parametric formula bilang opisyal na mekanismo ng alokasyon ng pondo para sa flood control projects at iba pang infrastructure projects na pabor sa interes ng leadership. Ikalawa, ang pag-aproba ng releases ng unprogrammed appropriations pagkatapos ng budget, pinakamataas sa kasaysayan natin, na nagresulta sa pagkuha ng pondo ng PhilHealth na unconstitutional para pondohan ng flood control projects na maanumalya. Ikatlo, direktang iniutos at tumanggap si Pangulong Marcos Jr. na papasok ang hindi bababa sa 100 bilyong pisong halaga ng maanumalyang flood control projects at iba pang proyekto sa General Appropriations Act. Despite all these anomalies, standing allegations that have yet to be fully debunked,
the Senate Blue Ribbon Report, the House Justice Committee report, the ICI report sing in chorus that President Marcos Jr. has no links to corruption. Sa House Committee, a consideration not provided in the rules had to be added, culminating in the virtually scripted junking of the impeachment complaint. Why are we not following up on leads? This impeachment process is the proper, legal, and constitutional avenue to do so. Yet for this year, that ends today. Sa inendorso naming impeachment complaint, sinasaad dito ang facts constituting betrayal of public trust. Wala pong rason kung bakit hindi dapat ito tumuloy-tuloy sa hearing proper. Bilang mga mambabatas, hindi dapat tayo takot na ungkatin ang katotohanan. Ang hiling ng kinatawang ito, let the Filipino people who suffered from disasters and lacking basic social services because of misuse and abuse of public funds see their day, see their truth. Let the Filipino people repose their trust in a public office that deserves it and does not betray it. Para sa kapwa ko mga mambabatas, today we write one of two possible stories. Either we pursued genuine accountability or we helped sanitize the president and bury the corruption trail leading to Malacanang. Sa mamamayang Pilipino na kasubaybay, tayo ang tunay na hukom. Is the president truly innocent in this corruption scandal? Through generations of traumatic corruption scandals, from Marcos Sr. to the pork barrel scam, and now Marcos Jr., we have learned to recognize the patterns of impunity. No matter how deeply these allegations are buried, truth will surface. It always does. Muli, ang boto ng kabataan ay no. Majority Leader. Madam Speaker, I would like Si katutan na tatang tanagagi ka, so boses na saray kabataan. Actually, adsata niya yung pangibasura na sa Committee on Justice, tansay with that plenary, tatang tanagagi, wala su reaction tumat ng Congressman Igay Irice. Yasay kwanto atatang tanagagi atan yung pangibasura dad sa atang impeachment complaint. At say kwanto aakusaan to natan so Committee on Justice, sikara at malinlinaw, sinumlang daman so sa may Section 5, Rule 3, nasa impeachment rules, na nagsasaad na ang sufficiency in substance ay nangangailangan lamang ng paglalahad ng mga pangyayari at ang ugnayan nito sa isang impeachable offense at hindi pa ng ebidensya, pagpapatunay o paglilitis. Sa halip kwanto, nagsagawa ang komite ng isang mini trial at nagpatupad ng mas mataas at hindi otorisadong pamantayan na nagbunga ng pagkait sa pagkarapatan ng mga nagrereklamo na magharap ng ebidensya at testimonya sa tamang forum at impeachment hearing. Kanyan sa kwanto, they have committed a grave abuse of discretion. Sa kwanto ng Irice, sa may statement to atatang tanagagik, na ang ganitong hakbang ay sumisira sa mismong layunin ng impeachment bilang mekanismo ng pampublikong pananagutan. At kapag hinarangan ng Kongreso ang presentasyon ng ebidensya, hinaharangan din nito ang paghahanap ng katotohanan. Tinukay rin niya ang mga naunang halimbawa ng umano'y pagtatabunan ng katotohanan, kabilang ang mga nabanggit sa Senate Blue Ribbon Committee at ang pagbibitiw ng ilang ICI commissioners bilang anyo ng protesta laban sa umano'y pagsupil sa investigasyon. Trilyon ya kwarta sa pantutungtungan ti atatang tanagagig. Sa kwanto lang tinan Greco Bilhika. Alam nyo ba na ang 1.2 trillion pesos na napunta sa mga flood control projects mula 2022 hanggang 2025 ay sapat na sana para baguhin ang tadhana ng Pilipinas instead of short-term projects that capital could have built a massive industrial network capable of creating 8.4 million direct and indirect jobs. Bali-bali ko mo niya avenue ya, pankanaw-nawa, nasa akusado, ya palinawan to so issue. Tapian untan, ang gapoy
at the back of the minds of every Filipinos, ang gapay doubt, yasi kato at involved at sarian agawan korupsyon, nagkalalo at sa flood control project sa Gontan. If only he allowed or they allowed it to happen, yan rin man patuloy tan, si katutan sumangiter na sa may katarungan para sa lahat. Yan naantan tayo so katuan, napanagnagan tayo no anton talagay agawa. Very important at si katitan. Natan, tanggap pula. So, we are left hanging in the area kwanda. Sa ito po tini ang Gadsaran Kaplasan, sino pa ang susunod na makukulong? At makukulong at mapaparusahan ba talaga sila? Tawalan ni pitalaran dan figure ditan. Wala ni pitalaran na karaklan, ya lupa ditan. Ya unfortunately at Sarian Kaplasan, although ibabagala na sa Blue Ribbon Committee Chair, ya nayarin na involved yan tuo at satan so gagawin dan investigasyon at saya sa flood control fiasco agontan. Pero kulan to. Si katunitan subalbalag ya tapat atatang tanagagik. Kasi no tungtungan mo may prinsipyo na sa may command responsibility, agontan. Under the principle of command responsibility, it is your responsibility bilang sa kaya leader, agontan. No antura may agawa, ya aliwa, or duga, at sara may kakaibam at opisina, sino ang unang mananagot? Siyempre, liability mo ang mga bagay na ganun. Birang ikaw ang pinakapinuno. It is your liability. Agaunta na tatong tanagagik. Because, imposibleng hindi mo alam ang nangyayari. You being the leader, imposibleng wala kang know-how. Agaunta na tatong tanagagik. Si katutan so may nunutan na saray Pilipino. Siyempre, si kay halimbawa to, si kay ami presidente na kumpanya. Kamamantan mo't bigla labatlan alugi may kumpanyam. Agmanta so agawa. Si aliling tute untanta na tatong tanagagi kagontan. Yan napaka-imposible. Halimbawa, sa isang presidente ng kumpanya, na yagtuan tayo yung pakalugik to. Yagtuan tayo no nakar na say kwarta, agtuan tayo no paano niya i-manage, nasa ritutuso sa may business to, pati sa may investment to, agaunta na tatang tanagagi. Napaka-imposible po yan. Walang may-ari ng isang negosyo na ayaw niyang malugi agaunta na tatang tanagagi. Kanyan, hands-on iraratan. Antada, so, gagawin na kawigin limada, antada so gagawin na say kawanan ya limada, imposibleng agdatan na antaan. Siyempre, kwarta data na, investment data na, imposible. Ya pulyananda. Ya nalugiran basta-basta, gawin na tatang tanagagik. In the same manner, untan mo at panagmaniho na say government affairs. In-entrust na saray tutuo at sika. So, pan-manage at sa gobyerno tayo, then nakaukulan sirin tumangan mumatitan na maungya serbisyo. Ang talabatan na tatin tanagagig agontan. Pero noon yan nainay, kawigi kawanan so nababalitan tayon korupsyon. Ang tumalay lupan irap tayo sa retutuo diba? Sa kwento ng Presidente BBM, mahiya naman kayo sa kapwa nyo Pilipino. So ang tanong ngayon, Mr. President, kumusta na po yung ICI natin? Diba? Duga man, ICI, ito
May maniimbestigat sa Raraya. So ano man yan agawa at flood control projects sa Pilipinas. Kumusta na sila? Kumusta na yung outcome ng kanilang investigation? Meron bang positive result? O we just wasted money again for this commission? Ha? O ICC man ay aliwan ICI sana na yung ICI. Dugan daw. Ay agi. Antula. Inerla sukulaan na sa ating investigasyon na sa ginawa datan yung commission, tinopya commission, yung mga imbestiga sa atan sa flood control. Ni hangga pula, so naruringol tayo. Hangga pula nababalitan tayo kung tanatatan tanagagik. Singo, ay agi. Ano yun? Galaw-galaw lang ba nga? Palabas lang? Kawawa ka naman, Juan de la Cruz. Untulay so saray balitan matwa kaya rin nasarin pakabatan pa imano malalapan ni itsaray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Super ang kwento, walang halong drama. RH Super ang itagay, walang problema. Mas masarap pag malamig ang tama. Round 2 na, walang mawawala. Patak-patak mga tropa para tuloy ang saya. Super ang inuman, pang sama-sama. RH Super na, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City.
or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lomboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Tanjat Maluwad, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy sa sari balitan matwa at ating talagagik. Alas 9:33 la. Call of Cantabrini. Sa lawas yun kaaro, lawas yun kapaborito. Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Rochelle Bubis. Kay Rexor Estinar. Kay Jenaline Bianan. Hindi Bienan Bianan. Kay Madam Jessa Zaragoza Perez at sa kanyang mga kasama dyan sa lumber ni Tony. Sa ating mga traffic enforcers ng Public Order and Safety Office ng Dagupan City, si Mr. Hermin Obando at saka si Mr. Rostom Mamaril. Good morning. Likewise sa mga taga-barangay Basing, sa mga single ladies, si Nanay Bihing, Madam Emma Lipio, Nanay Conching, Doktora Perla, Kagawad Esperanza, tan si Madam Ja, tan Aminla, ay taga-barangay Basing, niya single pan fiesta, agamtan. Untan mo at sari Arumniran Barangay, ditan ad Binmalay, good morning. Nagkalalula ditan ad manat. Antayo may manat, may nagkalalula ditan ad party na sa may antis na taytay going to Dagupan. Makakasingob kayo ni na fresh air, nagkalalulad sa kabuwasan. Antayo karoman ng pasumpot tayo at Basing at naimano tayo at gilig na dalanditan at party na manat. Ay unyaso naimano tayo at atang tanagagig. Panang mo para may pictures Engineer Nixon. Inpawit ko sika. Wala ray anong nang tila lamat iran sako-sako ra. Basura, watan, akaparuntal at gilig na dalan, ditan at party na manat. Nankaruman, adalanan tilatan. And again, this morning, nan paarap tidyat syudad na Dagupan, adalanan tilalamat iraratan. Basura at atong tanagagig.
At sa kwandalante, makapaderal na mata, kwanda. Bali-bali sindag na agaw, balat tadyad imbutay na agaw, age, basuran tampol, sumparuntal, at sari undadalanditan. Sangkalinggis, sangkalinggis sa tatang tanagagik, mabata-batar. Iya kwanto ng TQT, mata mabata-batar, at mata na sari makakadalanditan. Sa ikwandalalaingan, kawaan so kagalangan na balay, ya awardi na Seal of Good Local Governance. Sa itupot atatong tanagagig, sa itupot, wala ta sumabiskag ya solusyon na balay ni paakar at basura. Wadtantila tatang tanagagig at sa tay aliwan bukbukor na binmalay. So, makaka-experience daw niyan problema at basura. Tuwa, aliwan bukbukor na binmalay. Amin ni LGU, sakitan at sari concern da, atay basura. Tayo nagwagaw, walay kukuliktaan dan basura agauntan. Ninitan may picture ay. Watan at gilig na dalan, at party na manat atatang tanagagig. Pero the truth remains sa tatang tanagagig, sa ikwanda, at sa may apalabas siya, panaon na, may nanulay, kwanda, at balay, at singa, angga pumot yontan, niya, concern, yaalik na, ditan, at balin na binmalay. At mangkalaw iranatan, bakit ngayon, nakikita natin yung mga basurang yan, kaparuntal ni sa gilig-gilig na dalan, nagkalalo laditan, at parti na manat natan, yawatan, katungilang iratan niya sako-sakon basura. And I believe, saya so napanuknukan mismo, nasaray taga-binmali, gauntan. Ayanan saman, ang kapuntan niya, nanunong ng tayuran basuran at tipo na dalan, sako-sakon basura dalan, agauntan. Kanyan, sa itupot natan, nasari taga binmali, wala tay gagawan niya mihuras na sa LGU to address that problem. Anto so saray measures, walad kanunutan na LGU, lulagya ang gapuni iraratan so informisan dump trucks. Tawala mo lanti ang impormisa na dump trucks, informisa ta na sa opisina ng Congressman Mark Agontan. Pero no kapigan isa bidararatan niya dump trucks. Anto so samay singa solusyon at saren kapusan. Lulagyang gapunirata niya dump trucks sa alagaran. Anto so amay plano na LGU. Tapi ang jaruntan, agla ang paparuntal, agla na nang iraratan niya basura daladalan, tama ka pa baing matyatwa? Dalan panimot. Inagwagaw, wala rin dadalan niya tutuditan. Are manlapod linggayan, manlapod, are anduraman bali ditan, jayo western part na sa iluyag tayong Pangasinan. Because they have no other ways, yan na rin dalanan da, except dita natatong tanagagig, tagnilanti asumpalman sa bypass road, yung gagawin dati tanay. Yung umbaliw ko mong jayad Pantal River, gauntan, yung umbutaw jayad siyudad na Dagupan. Maplus kumuntan, dalan, no, asumpala. Unfortunately, tagman ni asumpalang gadsaren kaplusan, ipigay taon la. Kapigan kasi na sumsumpal matitan, bypass road, gauntan. So there are no other way. There is no other way kung kukumon. Ditan labat. Noon lakad siyudad na Dagupan, except nung nasumpalatan sa bypass road. O di no, undalan ka di manad San Carlos, likukad Kalasyaw, paunlad Dagupan. That is another road, pero arawi lama, natatang tanagagig. Gauntan. So undalan ka, undalan ditan, balot at manat. At noon tan so nanang mo, adi antikwan dalad bali na binmaloy, akin ito ang tananay na yoy. Yano kinatbatan iran natin tipon irata na sako-sakon bulas.
Anto so samay agawad sararaman so saramay basura. May truck, ya dati mangun mga ala mankukup-kup na sararatan niya basura. Ani walay reaction dyan tatong tanagagik sa ikwanda. Kumusta naman si BP Sara? Ay, balang kuno kumusta nyo laya. So, problema at basura. Sa ikwanda, kumusta naman si BP Sara? At si BP Sara, unaarap mo pigaran impeachment complaints natan. Talura lamay inyarap dad si kato. Talagang ambunan da no akin mo agdaparuunan so kamaruruwa tumat agundan inarapan dala na impeachment ng imuna pero siyempre at indeklaratan na void ab initio na sa Korte Suprema which is sa gabay tibaga void from the very beginning manggapoy kabaliksan to ngapi kakanaan to singa anggapulam lamang singa ang gaputan niya yung sagap yung impeachment contra si kato. Natan, sinagapanda, taluran impeachment complaint so arapon to natan. Inambunda, ambununda, kalamurumad. Pero tayo, makapaklaw, tanggaan ambununda at atang tanagagig. San siya? San siya? So sa may pangitatalindag na saray Pilipino si kato. Ni, jad sa Pimawaya latest survey, jad sa Pimawaya latest survey at atang tanagagig. At ni, si kato'y manunaan, si kato'y akala na sa may balbalag yan net satisfaction rating. Manlapod sa may November 2025 survey na sa Social Weather Stations o SWS. Plus 28 rating. Aliwan negative, positive, plus 28 rating. Yatim magitan na 6 points, manlapod sa may plus 22 yung ratings to yan nalatod sa may September 2025. Kanyan sa ikwandalanti talagang agla na pukpukan. Aga na pukpukan na tatang tanagagik. Yang gano si former Senate President Franklin Drilon sa ikwanto at let's face it, kwanto? Sara Duterte is the strongest candidate in so far as 2028 is concerned. Kwanto? Kanyan ditan yun anong nang atatang tanagagi ka, the more alala si Unda, the more ipapanang nang nasaray totoo sa panangaro dad si kato. Ganon kasi ang mga Pilipino. Ayaw nila na may naaapi. Oh, by the way, ito, para sa ating alamin ang batas. Tadyad saray palabas iran panahon na tatang tanagagikay at nauso tay same-sex marriage kwandalante. Laki, kaparaton laki, ikasalto, asawon to. Bi, kaparaton bi, ikasalto, asawon to. Agaon na tatang tanagagik, si katura tay inmuso. Nun saman, ganayari. Ganayarin mang kasal tay lakitan laki. Ganayarin mang kasal tay biitan bii. Pero natan, wala ray ang iga po, saragtula. Saragtula at ating tanagagik natan. Jad civil law tayo at ating tanagagik sa may family code. Wala may tatawagan dan property ownership o co-ownership of property. Yaate co-ownership of property parad saray sa nasawa lang bangatitan. And when we speak of sa nasawa under our family code, we only speak about a man and a woman getting married. Ang gapod sa may luy tayo, ang gapod sa may family code, lakitan laki, biitan bii. Ang gapo, agyo nabasatan at sa may family code. Say what man, lakitan bii, biitan laki, sumanasawa. At sa may under the family code, what tantan so sa may
co-ownership of property. Sa gabay itong ibagatay co-ownership na property, no anto may kayarian na laki, kayarian mo na bii. No anto may kayarian na bii, kayarian mo na laki, akuntan. Kayarian dan dwa, so amin niya kayarian da. Bilang sa kaya sa nasawa. That is under the family code. Pero antay tayo, walay decision natin na Korte Suprema. Sa ikwan na sa Korte Suprema, they now recognize co-ownership of property in same-sex relationship. In same-sex relationship, wala latan so co-ownership of property. Niibasa agad sa kayo yan. Para alam po ninyo ang batas. Sa ikwan na sa Korte Suprema niya ay, the Supreme Court has ruled that same-sex couples who live together may be recognized as co-owners of property under Article 148 of the Family Code, provided there is proof of actual contribution. Yan ang lingatan yun dua, ya impundar itan. Aliwan saksaki labat so ng lingat, ya impundar tutan. Tano ang gapi contribution mo, yan ang lingat ka, at atong tanagagik, ang gapoy tatawagan niya co-ownership. Article 148 governs the property relations of couples who are living together but cannot legally marry, acknowledging co-ownership based on their actual contributions. That sa clear decision, insulat ng Associate Justice Joseph Lopez sa Second Division na sa Korte Suprema, granted a former partner's complaint for partition of property and recognized her as co-owner of the house and lot she shared with her same-sex partner. Sa istorya to atatan tanagagik, sarayan dwaran bii, nan among ira as a couple. Sa may taon, yain pan among da, at sa tanya relationship da atatang tanagagik, akasaliw ira na house and lot at Quezon City. Natanon akasaliwreg house and lot di tanlaranan ayam, and they agreed to register the property in one partner's name to facilitate banking transactions. Okay, pero jad panakan na panaon nan siyan ira lagi akapan barungan mo lamang ira gaun tanatatang tanagagik anan akapan barungan irando nan siyan ira. Now, upon separation, they agreed to sell the property and divide the proceeds equally. May sa kay partner ng pirma at sa may acknowledgement stating that the other had paid about 50% of the purchase and renovations costs. However, she later refused to sell the property and denied that her former partner was a co-owner. To protect her interest nata na tatong tanagagik, the former partner annotated an adverse claim on the title and demanded partition of the property. Pero aganan materialize. When this failed, she filed a case before the regional trial court relying on the acknowledgement as proof of co-ownership. Pero sa ginawa na RTC, dinismiss damay kaso for lack of proof of contribution and even ordered her to pay damages. At nansimagap ya insagap that Court of Appeals ya untan mat inaffirm na Court of Appeals may decision ng RTC but reversed the award of damages and both parties appealed to the Supreme Court. Kanyan natan wajaya. So desisyon na Korte Suprema. Sa desisyon ng Korte Suprema, ni-reverse daman so desisyon ng lower courts. May RTC tansamay Court of Appeals. It clarified the provisions in the Family Code governing the property relations of unmarried couples living together, citing Article 147. Yasay kwanto di manod Article 147 na sa may Family Code at atong tanagagi applies to unmarried couples who may legally marry. Para property acquired during their cohabitation is presumed jointly owned. Article 148 applies to couples who are not permitted to marry. Only properties obtained
through actual contributions are considered common property. Anatan niya ay so desisyon na sa Korte Suprema. The Supreme Court emphasized that without a law recognizing same-sex marriage, Congress and other government branches must address same-sex couples' rights as courts alone cannot resolve all related policy concerns. The court does not have the monopoly to assure the freedom and rights of homosexual couples. With the political, moral, and cultural questions that surround the issue concerning the rights of same-sex couples, political departments, especially the Congress, must be involved to quest for solutions which balance interests while maintaining fealty to fundamental freedoms. The process of legislation exposes the experiences of homosexuals who have been oppressed, ensuring that they are understood by those who stand with the majority. Mostly, public reason needs to be first shaped through the crucible of campaigns and advocates within our political forums before it is sharpened for judicial fiat. Kanyan, sa ikwan na sa Korte Suprema in his concurring opinion sa ikwanto ng Senior Associate Justice Marvic Leonen. In paliwawa to, say Article 148 does not distinguish based on gender and applies to all forms of cohabitation. Very powerful, 148. He emphasized that a same-sex relationship is a normal relationship which must be covered by Article 148. Otherwise, we render legally invisible some forms of legitimate intimate relationships. So, saramay nan pakasal, at lakitan laki, biitan bii, aya, sumanari, at satay property yan ipundaryo. Article 148 of the Family Code. Alamin ang batas. Sa Saray Balitan Matwa. Nayaari mo tanto at atang tanagagi. Natan, nang kapigan ni Raman niya bulan at atang tanagagi, wala man so impalapag ng Secretary John Vic Rimulya, ay DILG Secretary, talagang mamapa siya. Sa ikwanto, balbalag so anomalya yan nagagawa at the Bureau of Fire Protection. Singapan kwa kwartantan nasare manuloy nasa satay Bureau of Fire Protection. Manunalagtan sa interest da at satay panangi set up nasay may fire safety nets at saray balon building. Untan mat at sarate panaglakon na saray fire extinguisher. Sikatute gagawin dalan negosyo. Secretly, paninegosyoan, paniintirisan, nasa rekabyangan na Bureau of Fire Protection. Aguntan. Wala ray taraga opisyal ditanya talagang milyon sa pakakalmuda at atang tanagagik silently until imbulgar itan ng Secretary John Vic Rimulya. Natanjad bali na mangaldan walay anunutan dan marakep solusyon ditan. Di ba jad sari kapulisan tayo no wala ri operations da tapian untan at niyarawira at samay singa bilang cover ups maslak si katutan so samay nagagawa ng saman kanyan karaklan na sara may kaso sagap na sari kapulisan tayo nadidismiss on technicalities lapod sa tanatatan tanagagik. So anto'y solusyon niya ginawa na sa PNP hierarchy in patuntundatan sa pangusar na sa may body cam. Gauntan, yan o kada wala operasyon da likod at sa isulungdan bulletproof vest wala may body cam. Sikatutan so mamanuknuk natan duga susto so ginawa yung operasyon nasa kapulisan tayo. Gauntan, sikatutan mat natan sa anunutan. Solusyon na sa Bureau of Fire Protection itan at bali na mangaldan.
Yan o, wala unlaran man inspection natin na saray building, yung mga lan na say permit, agauntan, tano man apply kay linya na kuryente, nakaukulan mo so undalan at Bureau of Fire Protection, mga lakay clearance demand. Sakitan at sarara may requirements, regulasyon at ating tanagagik. Agmutan na may basta-basta may tawag to may agmupansinan, aguntan, requirement to ni. So, nakaukulan si rin, unlakad mo na sa opisina na Bureau of Fire Protection, mangibakin natin na sa ritutuya man inspection at sa may building. Now, sa solusyon natin, tapin dyan untan, at naiyarawir at sa untan iran controversy, body cam sa solusyon. At sa ikwang kuman, ay, marakap itan. Si katutan so matwa, yapan sirbi, at sare karaklan. Tapyan atan niya body cam, mamatwa at sari totoo, iya si kayo at ang gapoy ginawa yun, aliwa. Very good, very good. Ilak mo man yun, mo so solusyon niya nanunutan na sari arumniran departamento, arumniran balay, yawatan so opisina na sa Bureau of Fire Protection. Hello, good morning kay Madam Lynn Coronel, kay Councilor Jonathan T. Ramos. Good morning, Councilor. Makuli-kulin, Councilor, na bali na linggayan. Ilalaban to so kanutugan na sari taga Binmalay. Yan, tumaaringal ko si kapaborito, RJ. Atan so problema yun linggayan atay danom. May ngalngali agaang pugsit. Di bali tawatan si Councilor Jonathan Ramos. Papugsitan to rarate gripo yun na makmaksil. Tapen dyan tanot at kayo nabitin niya manamos. Ay ang botol pa niya sa panahon. Ni ang botol so ter na danom. Ay kinsan mahine busit to agad imang kigtal. Paano na anit on kabat. On kabat kayo at batal na panahon. Pero magano pa tatang tanagagik anto balita balita yaman sala lay ken kipapasi panaon tayo jadluyag tayo Pangasinan manaya. Asing single la tatang tanagagik ni sa ibabagada. Sari manuntumbok iran agaw nayari na umpawil tilat sa may panaon niya putang. Pero ang ganong pawil tayo sa tay panaon niya putang siyan nakaukulan tayo dano magauntan Councilor Jonathan. Residents in Pangasinan may feel a gradual rise in temperature. Nagkalalulad sa mikadwan simba kuno na sa Pebrero leading to March 2026. Kinsan yan medyo naliknatila so putang na panahon. So again, good morning Councilor Jonathan Ramos na Lingayen, Pangasinan. Si Katuratan, susari balitan matwa tateng tanagagik. Antabayan ang susunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Akalapakan tayo bilangula sa lawasin kaaro, lawasin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team on the technical side sa alunlunag at puso ng Madan Charis, Engineer Nixon Dakal. Siya po mga kapaborito bukas, ito lamang sa number 1 Pop News 6 Station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan, Paborito! SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kaantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan.
PM. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PM. Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. PM. Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kaantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. PM. Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. PM. Popular sa balita. Taluran ka tao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba?